पाउसेद युम्फम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे जुलाई मंगादा कौब्रू चिंगदा पाकसन्ना उ चरासिंग थारगनी सीएम मणिपुर लेगा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन अमदे ICICI फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ अनिन पुन्ना खुसमनदुना मणिपुर की तोंगानबा मफम अहुम हाइंगांग कामेंग अमदि लमदेंगदा पाइखटपा स्प्रिंग वाटर हार्वेस्टिंग सस्टेनेबल वाटर एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नासी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बेरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुदांग संगाग्रे सीएम सेक्रेटरिएट पांगथोकपा थोरमदुदा सीएम ना हाई मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम अहुमदा असिकुंबा प्रोजेक्ट पाइखटपा असि पुनिंग थवनिगाने मासिगे इरोइनना इसिंग प्रजाब तौबदा फॉरेस्ट असिबु तंगाई फदबा वैरे अदबा स्टेट असिददि उमांगसिंग कोंगथोरपना खुदोंग चादबा कया थोगले मासिदगी कन्नबा हाइदुना कुमजालिसिंग अनि तारागा निपान मणिपुर लेखाकना ग्रीन मणिपुर मिशन आउदोक्तुना असंगबा मणिपुर ओइरम उ पांबी कया थाबगी थबक चथदुना लागले हंदकतसु सुचानपुर पॉपी पांबी थारंब चिंगमाई कया हॉर्टिकल्चर की पांबी सिंग मोत सिंदुना पाकसन उ चरा कया थाखरे थासिगी मंगादसु कौब्रु सिंग पाकसन्ना उ चरा सिंग थारगनी हाइके ngasi आउटोकलिबा प्रोजेक्ट असिदा उ पांबी थानदबा खोंथांगसु जौनरबा चीफ मिनिस्टरना मारी लेनबा ऑफिशियल सिंग थमके प्रोजेक्ट आउटोकलिबा मफम सिंगदगी खुंजा सिंग अदुदा उ पांबी थानदबा खोंथांग हाफसिन मथौ ताई हाइबा वफम थमके माना हाइकिबदा उ पांबी अमा मपुंग फाना हवनबदा सही तारे निपान रोम चंगी उ पांबी सिंग थान बन स्कीम असी हेना मपुंग फानगने असगुंबा स्कीम सिंग असी खरा हेना पाइखटपा मथौ ताई हाइके माना हाइ मणिपुर असी फॉरेस्ट की लमदा पोटेंशियल जामना लेबा स्टेट अमनी मरमदुना मणिपुर लेंगांग सिंगी लमदा ट्राइफेड स्कीम हौदोक्तुना सेंडोंग लेबा फोथोक क्या पोथोक्तुना मपानदा थादोंना होनरगने मासिना ट्राइबल मियामदा हेना सेंडोंग लेहलगने मखा तरक्पा अतोप पाउ अमदना वैक्सीनेशन की चांग नेम लेबाक सिंग कोविड नंबरम ओरग हॉस्पिटल चंदबा की फिवम लागले WHO इंडिया इहान हानबा ओइना थेंगनखिबा डेल्टा वेरिएंट असि मखाताना अनौबा अमदि म्यूटेशन तौरी मरमदुना हौजिक मालेम असि कोविड-19 लाइसट के ख्वाइदगी हेना साथीबा मतम ओरगले हाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ना वार्निंग तौखरे WHO की डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ना फोंदोखिबदा वैक्सीनेशन की चांग नेमबा लेबाकसिंगदा लेना असिना मरम ओरग हॉस्पिटल चंदबगी थौंग अमुक हन उब फंगले डेल्टा गुंबा ख्वाइदगी हेना संदोकनबा वेरिएंट सिना लेबाक क्यादा खोंजिल जांग संदोरगले लाइसन असिगी यामना खुदोंग थिनिंगाई ओइबा मतम मदु हौजिक ओरगले WHO की चीफ ना फोंदोखिबदा कोविड-19 की डेल्टा वेरिएंट असि यामना साथीबो वइना अमदे हौजिक वेरिएंट असि इवॉल्व तौरी म्यूटेंट तौरी मासिगा कोविड-19 वेरिएंट असि फजना नैनबा अमदे हाक्सेल की लमदा यामना फजदा सेक्शन मथौ ताई अनिशबद मालियमदा लेरबा खुदिमक नागाक्थुकनानबकी पांबैसिंग ऑक्सीजन की टेस्ट तौबकी लायंग पथाप अमदि वैक्सीन सिंग चप मानना येनबा मथौ ताई मालेमदा लेरबा लुसिंगबा खुदिमक अमतोइना थबक तौमिनबा अमदि लेबा कतुकी मियोय चादा होमबोदरा दि वैक्सीन कापथोकपिनबा असिना उपाय होइगने मासिगक्तना लाइचत असि तपथनबा मियामगी पुंसी हेना कनबा अमदि मखाताना हेना साथीबा वेरिएंट सिंग थोलक्तबा लंबी होइगने अतोप पाउ अमदना लिसिंग अनि कुंट्रा फावबकी मनुंगता मालेमदा अपाइबा कार्ड तसेंग उबा फंगलागने Hyundai कंपनी वाखल सागत मौंगदा लेरंबा फ्लाइंग कार अपाइबा कार लागलिबा कुमजा लिसिंग अनि कुंट्रा फावबकी मनुंगदा असेंग बसक्ता मोइना मालेमदा पुथोरकलगनि हाइना Hyundai यूरोपियन ऑपरेशन CEO माइकेल कोलना फोंदोखरे एजेंसी की पाउना हाई कंपनी क्यामरोमना टेक्नोलॉजी असिगी मत्यांगदा यामना कन होनदुना लाकबगा लोइना इनोवेटिव ओइबा आइडिया कया पुथोक्तुना अदोब मखल की पोसक असि सांगेंग तौना बहोनाके संचलेबा थबक थौरमदा हेना खुमांग चौसिलकपका लोइना अथुबा मतमदा बालेमगी सिटीसिंगदा फ्लाई कार उबा फंगलगने Hyundai यूरोपियन ऑपरेशन CEO माइकेल कोलना हिरमसिगी मतांगदा चेना थाजबा थमले हाइरे डिकेड असिगी लोइरकपदा मियामना अपाइबा कार असि तसेंग उबा फंगनना बहोनरे मासिना तुंगदा लाकदबा सिंगदा यामना इनोवेटिव ओइबा स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन अमा कोदोल तमलगने वाफम असि मोटर मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स की इंडस्ट्री ग्रुप सोसाइटी की ओइबा कॉन्फ्रेंस अमदा Hyundai यूरोपियन ऑपरेशन CEO माइकेल कोलना फोंदोखिबने मखा तरक्पा अतोप पाउ अमदा इदुल अधा नक्सिलकपगा लोइना सा हटपगी लो सेमदोकनरबा पेटा इंडियन प्राइम मिनिस्टर दा तक्सिनख्रे चलिबा था असिगी कुनमथोइदा पांथोकदरबा मुसलमान संगी काथोकपदा जुम्पम ओइबा धर्मगी कुमई इदुल अधा की मांग ओइना एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अम ओइरबा पेटा इंडिया तोगन तोगन बा धर्म का मरी लेरबा अमसों लाइनदबा फेस्टिवल सिंगदा चानानबगिदमक सामसिंग यामना हटपगी थौंग चथरिबा असिदा मियंग चंबीदोना असिगुबा थौंग असिगिदमक लेरिबा लो सिंग सेमदोकपिनबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पुनिंग चिंगसिनख्रे
Prime Minister da pisin kiba haija cherol adu the people for the ethical treatment of animals PETA Indiana the Prevention of Cruelty to Animals PCA Act 1960 ki section 28 adu lokthokpiu aike kanagumba dharma kanglub amagi miyosing da darkar oibagi matungina haning bamong da sa hat paya bagi khutong chaba ama ekasida pire Central Government na hariba ekasi khara semdok semjin tawnar ba process hojik chathari bane sahi asiki April thada PETA Indian Animal Sacrifice Ban tawnar ba wapam jawna recommendation sing Animal Welfare Board of India da lankat kibasu laikhrabane Dharma karma ga mari leina ba festival singda sa hat pada athing ba komthop gi thawong singasi PCA ki pandam singda ona taina ba amboire marul thok da ba sa singda kana da ba da awasai thing pi ba habasi ausi kan gi khunai da channapam amata la heloi da bani ainasu Animal Rights Organization asigi recommendation adu da fangdoke hausi kan gi science and technology gi hiram da kham thing da sokhala ba matam masida Animal sacrifice ki thawong singasi ain gi makha danti pi ba ya patam thi ba sajatni aina lawga da bani ainasu PETA Indian afagdoke Laibaga sigi lairba state of Union Territory Laingak singi khwaiti ki makok thongba police official sing dasu PETA Indian general sing thaduna lagliba Idul Adha ga mari lainana sa hatpa masung puduna chatbagi ain kaiba thawong sing lapanana ba akan ba section tharwak paikat kadabani aina taksin gibane ke Moldom village ki khunja singda aki akhang pokhan padu chenaba miyoi nongmai ga konana fare Kaksing district ki manung chanba ke Moldom village ki khunja singda aki akhang pokhan padana tana Khonja sing han anaba honai haiba thokdok da chena bani haiba miyoi ani ngasi Kaksing police na khoju khulai ga loitana phagat pangam khre aire police ta gi phangba pauna hai phagala pa miyoi sing adudi Central district ki manung chana leiba sakbi karong gi Faijang village da gi thangboy hogip allies TL Jacob thadau sahini fuga taruk atopa mana village asida gi Anthony Khamailen mate sahi kun suraba miyoi asini aire makhatana police na thibu humba gi tabak chathabada Faijing da gi thangboy hogip allies TS Jacob Thadau ki jum dagi AK-47 amaga loinana magazine 340 life round 12 board from action gun B NO 18 PZN 02518 RFIN 2018 amadi life round 4 Vivo mobile handset ama tongan basil ani ga loinana anguba masugi Honda Creta MN04 P1849 bhagat pangamle haire Thawboy hawkip ke malom asi sero lamkhaina singba khulgi khunja kya da aki akhang piba wot naiba singba tawbada chenaba miyoni aire Thangboy hawkip asi UKLF UPF su group ki organizing secretary ki list TL Jacob Thadau aina yawi aire amade mahak joint monitoring group JMG UPF ki convener su webani aina police ki pauna aire khuzugulai ga loiner faraba miyoy sing makhatana wahang pang sathana pamari reinaba police station da khosena kare aire Shirisa Bandlana Space da chatpa ani suba Indian nupi oirgane India da pokpa Shirisa Bandlana Space da chatpa ani suba Indian nupi oirgane makhoi lakliba July taraga mathoi da chatkadaba Belgian Atlantica gi khongpu oigane makhoi manga gi manung da Belgian Galactic American Private Space Agency asigi billionaire founder research Branson Galwena Space da chatkhigadabane Makatarakpa atopa pau amada college osa singi tare suba page chanhana ba order thokre kumza lisingani kun bathoigi March sajat tarukta lenga kajana khiba MOU adogi makada Manipur lenga government college osa singi tare suba UGC pay amadi UGC regulations 2018 ge order chanhana ba ngasi order thokre hiramasi kamari leita ngasi education minister ge office ta pangthokpa paugi mi phamabada education minister Rajena Paumi singda hai Higher education ki makha dalai riba college osa singi tare suba UGC pe pinana ba komja lisingani taragani pandagi audun matam sangna osa sing lengak ta tangna dun lakhe adu balengak ki sel thungi phibam phadabana maram oidun matam dam ge janaba amagi makha da punna lakmina ki adubo sahi asi ga hoke March ki sajat tarukta osa singi lup sing lenga ka punna famina duna MOU ama khudiak pinaki marwaina amakta jaun atopa osa singi lup sing ga janaba purakhe Adugumba MOU adugi makada sabjabo order ama laingakna thoklo order asi ozagi lup wariba amaktagi machingda khusinare maramaduna mairoi online class tingthina mapung phan tawina naba minister na apel tawke order tholak pagidamak amaktana laingak po thagalagle ngasi nungthil pung mangaram tabada amaktagi executive committee gi atupa mifam ama phamdana ngasi Manipur gi college oja singda tare suba UGC pay scale amade UGC regulation
2018 implementation tawnadabagi lengakna thokiba order adubo taramna okpaga loinana lengakpo ngamkhai leitana thagatpa phongdorakle amaktagi serol mana high education minister na mahaki office chamber amaktagi muching unadun order asi khusina rakhe amaktana mifam madu yaukiba administrative department ki commissioner SE amsung ati official sing loidana higher education department director amri officer sing punamak pathagatpa phongdorakle matung daso higher education bo manglom da changchina bu khona bada minister gi lesing makha da education minister na lokhalakba thabak thorom singda amakta na mafung phara sawat kane panba jabadi march gi sejat tarukta amakta apat atai stakeholders sing yauna manipur lenga ke MOU apat jana ke bene sahi marfugi anuba amal lainung gi ising kom well la tasilore sada thakta na nubit khumni lairaka hingda la khotkre Telangana da masagi sahi marfu suraba anuba ama sinadraba lainugi ising ko mamada tasilaba matungda police amasung fire department na kanbikre lainugi ising ko manungda karimata sada thaktana numit khumni lairaka mahakpo hingna lakot khibani aire alladuna farm amada leiba well aduda tasin khiba numit adu hokiba jun kun mapandane mangna sidibeta makhuna chatpagi lambida thakdok adu thokibane haujikti hal adugi fibam phana laire aina police na aire Arwibada content sing asigi marwai bapau khara asigi bapau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbi ribu punamak pathaga jari channel asina tumda kanarabadi subscribe tawbi dribasina subscribe tawbi rumulaina like and share tawbi suka bi kun punamak po amukhana thaga jari